mucyare cya Mwumba nimwo abaturage bayorekera Kamwenyo amatama bwanyuma yo munyishengero Edi Kwizera wagahungu kwiguraho uruguto rusya urwaba ruri kujekanisa ibyaro bishatu n'ishomere rya Mwumba Secondary School. Uto yakozire ni main hamwe mu guteka kwatirwanira nkaru ruhunge mu village ya Nyamwirima rero bwanyuma ngo abanze babatubanze tumurabye suma. Reverend Christopher Mbere yayoreko kushemererwa kwa mani kandi yagumiza muno kushaba government okugira ngo yongere kubahereza ebipipo byo kutwara mizi ari kugira ngo koko batabireho emifreje mirungi nabyo bikabasa kutakora nko kubiri kwetagwa. Ikinguto n'indengwa ya kilomita 8 eretenga ati umwareba kubyara bamumpanga nangwa yaraba no mu mezi Nyamwirima n'izindi mpanga ziretenga kalibats aretengamo indizo tractor yo kubumba inanke kinguto abokuba ekinguto amezi iraza kuleta amezi mingi kunga y'abatatu. Mike Ntwari oguniwe ari kukurira ishomero rya Mwumba Secondary School yayoreka Kamwenyo amatama kandi n'amashemererwa mingi ari kugira ngo inyuma ho bubure buryo buzibu kutwara abarwire kwikahirwariro na munonga nk'abakaza bari kuba binenda bari kuzara kuba isahirwariro ari kushobora yagira ngo bwa hato rutindo barutaho ebyentambura byaza kuza ahakashumo. Abaturage bagumiza muno koreka okushemererwa bari kugira ngo bwa hato kutambuza ibintu byabo kwabanguhira. Last days it was not easy for us, but these days we can go there and dig our land, which is across border in Congo. There's no problem. There's no problem these days. Do you have a security around here? Well, around here we have security, but they do move during the night to defend our crops and even the people. Twashaba government nayo edirebe ngo yatuyamba uturamo karuvatsi akuba twinene mijira minji so aturemo government yatumekatamo karuvisi shasha tuyamba munonga so turetenga government yetu ya Uganda yebe bintu yo rikabuta mu 7 ahangare kana Edi wagahungu ahangare. Turayishima turayishima biduhaye amajambere twatutazi ko tuzabona imihare muri gushima Edi duhaye amajambere muri Mwumba akaba tubanye imodoka tubanye byinshi hari Edi turukushima Imana cyane kuko turukushima na Edi wacu ahangare. Urugutoru ni rwo ruri kurambukuza mpaka kilomita ziri kwika 8 kandi Kwizera yashobora kuayetegwire kombeke nguto zirayika 52 muri bucimbiri nangwa munazimwe hari yezi enyingi zatandikire kukorwa ombire byenyema bashobora ngo abahinji batwire bari kubonabona okutambuza ebihingwa byabo ebiri mu nkoburo enyanya muhogo otireho na nebitoke kubiso mu Katare ahabwe ngutombi ngunangwa na bamwe batwire bari kubifererwamo. Shemererwa munonga kureba okitibwa NRM Edi yatwenguta kwina amashemererwa mingi munonga ahabwo kuba atuhere ntunguka kwiha twabona ba ministers o ba MP kwihiremo omusheja wo barita Edi nemanzi kandi nenkwatamata kandi nayijuka abantu kuruga kitoma kugira kuva mu bafurera ha kanisa nta muhare go kucamukanya kugira ngo twambuke tuje Ruhungi kuva secondary kugera ha ambulance ya Nyamwirima nta kahare kariyo no kwambuka kugira ngo tucrossinge tugere mu gundi muhanda. Tucyari kwifuza ubuyambye bwinshi twatiri kugira ngo tractor byoshobotse ikatukorera ikagenda itukorera ko kantu twaturashima tukashima na se kushimiriza. Neco kwijuka ngo town council eyankuringo niyo eri hamwatano gwihange rya Democratic Republic ya Congo. Abaturage nibagira ngo bo kandi batwire bari gukora n'ibyo bushubuzi na munonge by'ubuhinji bari kubihingana n'abihange rya Democratic Republic ya Congo ekiri kuretere ngo uteza etengwa na munonga. Adonia Twaire,
Tayari West omuri Kisoro.